И думаю, скоро заведем. Ну, пацаны балуются. Привет. Beginilah kondisi terkini dari kendaraan lapis baja Angkatan Bersenjata Ukraina Kirpi yang alami kerusakan parah. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Selasa 29 November 2022. Sebuah kendaraan buatan Turki Kirpi yang digunakan oleh Brigade ke-35 Marinir Ukraina hanya bisa terparkir begitu saja. Diketahui kerusakan parah pada mobil lapis baja tersebut diduga karena tanpa sengaja menabrak sebuah ranjau yang meledakkan mobil lapis baja tersebut. Insiden ini lagi-lagi menambah daftar panjang kerugian yang dialami militer Ukraina. И все. И думаю, скоро заведем. Ну, пацаны балуются. Привет. Так что так, ну немножко, видите, блин, прямое попадание. Ну, выдержал. Вот что значит такое капсула. Сейчас еще выше поднимусь для тебя специально. Лобовое выдержало. Раз, два, три, четыре, пять, 6 прямых попаданий. Такая вот ерунда. А говорит, комментирует, что ты мальчик или нет? Rusia melaporkan secara total 333 pesawat Ukraina, 177 helikopter, 2.572 kendaraan udara tak berawak, 390 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 590 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 87.900 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-279.